Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Dipu Town Committee Dokok Api Greater Bazar Committee Atumta Tangka Kirung Dun Ajok Hormu Anam Paso ng Koklopura Kulat Ahem Pu Atum Akoy Kipi Han Pen Chenglok Ason Ahormu Anta Anam Karlu Arum Hirhe Dipu Ahiti Asap Soviet Adimalongsi Dipu Town Committee Pen Greater Dipu Bazar Committee Atum Angbong Text Amen Pen Tangka Kirung Kachititap Ajoinesi Pinirat Atum Ador Keso Ahormu Chonam Nanglo Purui Athe Alina Long Harsun Ke Air Wuti Apleta Long Jangtu Dali Sang Thesere Thekumbong Along Ok Along Pe Ari Penchinglok Angton Ahormu Hortar Anta Akile Adorsi en Etlo Tangte Kiduk Det Arad Apan Avi Kangsip Kalima Kiduk Det Mate Arniwang Sai Kachongdat Chot Arad Atumke Konat Pensi Kereng Unpo Ahoklo Isi Town Apan Kelang Nang Chipulote Town Committee Atumsi Arpudolo Tangte Konat Pensi Greater Dipu Bazar Committee Nang Keklang Hamlo Mate Council Pentong Greater Bazar Committee Apanta Jakong Pikok Loma Jongsi Jakong Pidatlo Pulote Dipu Town Committee Kopia Phanlo Pusi Kedamtang Arni Chamber of Commerce Chairman Agustin Kramsa Sitami Lamthe Chabaklangpo Lasi Dipu Ahitiarlo Committee Hinike do Kokpen Text Amen Pen Tangka Kirung Ajoinesi Lapuson Rod Atum Akisung do Inanglo Lasi Kulat Ahem Pu Atumalong Ko Ansi Text Ke Enponma Labang Solam The Arju Ikta टाउन कमेटी का दुकान लिया आप लोग तो 900 कितना रुपया टाउन कमेटी का और आपको जो महीना में बाजार कमेटी या टाउन को कितना कितना देना पड़ता है जो मतलब बाजार कमेटी मंथली 300 रुपये टाउन कमेटी का नहीं है बाजार कमेटी को देते हैं आप लोग टाउन कमेटी का तो जो मंथली है वो ही है उनका तो बुक है कितना देना पड़ता है कितना देना पड़ता है बाजार कमेटी को 300 अच्छा और जैसे कि आप लोग सामान ये सब लगाते हैं बाहर ये लोग का भी चार्ज देना पड़ता है क्या 20 रुपये मसूलदार लेता है डेली मैंने बाहर लगाने बाहर हाँ ये बरंडा का बाहर ये बरंडा में और दूसरा तो टैक्स कुछ भी नहीं अच्छा आपने कियोर होलसेलर सब्जी বিলাহী ৰঙালাও স্কোয়াশ এইবিলাক সবজি বিলাক আহে আমাৰ কাঁচা সবজি কিটা আহে কেঁচা সবজি তো কি হিচাপত আপোনাৰ মানে ট্যাক্সটো ইয়াত দিব লাগে মানে আহাৰটো ট্যাক্স মানে ধৰক মাছুল দিব লাগে মাছুল দিব লাগে পাৰ বেগত এইটো 15 টকা দিওঁ আৰু আপোনাৰ এইটো ট্ৰে কিটা 10 টকা দিওঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আপুনি কি কি দিয়ে যেনে টাউন কমিটি হওক বাজাৰ কমিটি হওক না টাউন কমিটিটো দোকান ভাড়া দিব লাগে যেটো টাউন কমিটি এটো আৰু আপোনাৰ এনে আৰু বজাৰ কমিটি আমাৰ বজাৰ কমিটি আছে বজাৰ কমিটিৰ কিবা এটা দিব লাগে কিমান দিব লাগে মাইকে 1000 টকা দিব তো আগৰ ট্যাক্স বিলাক কেনেকা সিস্টেম আৰু এটাটো কেনেকা আগত মানে ধৰক ইয়াৰ আগত যেটো পাৰ্টি আছিল এটো 1000 টকাই লৈছে হিয়তো 1000 টকাই লৈ আছে তো ট্যাক্স এটা দিয়া ব্লক আপনার ব্লক সন্তুষ্ট নেকি যেন ট্যাক্সটো লৈ আছে না কিবা সন্তুষ্ট মানে এটোতো মোৰ অকলিয়া কথা নহয় এটো সবৰ Lasi Laso Ateng Pulote Council Atumsi Dipu Ahitialong Ason Hormu Anam Kapebat Hukum Sikipi Keto Kaliloma Nangli Dipu Pen Angtan Ahiti Damlote Han Pen Chenglok Hormu Ilina Long Anam Anta Akele Sikanar Kepen Sika Kep An Kachepregdo Laso Ajoine Penang An Dipu Asoratum Hormu Kinam Damchi Epan Dipu Ahitialong Nam Dam Desi Bokolia Langhin Langka Lamding Along Ansi Kedam Titilo Lasi Dipu Ahitialong Greater Bazar Committee Kalite Dipu Town Committee Isi a Committee Ansi Pado Chot Nangji Pusi Chiroktok Arad Atumpen Chethan Prelo Pinpur Me Dipu Town Committee Atum Ihum Akulat Along Chiklo Ejon Along Sika Pharo Isi Ansi en Ponchotlo Pulote Kosonsi Greater Bazar Committee Atumabang Pharo Hini Atex ke Endunma Lata Mang Humeme Mate Greater Bazar Committee Atum Council Upon Revenue Mate Midu Pipon Boma Puta Ke Ongdung Arad Atum Karju Padupon Ate Greater Dipu Bazar Committee Karbi Anglong Autonomous Council Pen Order Pidet Tahai Laso Order Along Kulat Along Tin Tangka Churung Longli Mate Jakong Ave Pusi Tok Dakpu Seta Methang Member Angbongke Tangka Churung Unpusi Superintendent of Tax Officer Lam Thealong Dam
Diphu rong sopi angkang kulat aphai trending license kipi pangrum pet 8,000 so se akulat aphai do. Laso angbong valid documents mate revenue kipi ponbom 6,000 do. Lasi jong si I humalong sika pharohini rong pulote chiklo ejon along si 12 lakhs atangka long. Seta laso atangka kirung pen council along midu ledam de. Tangte konatlo laso atangka kapedam. Lapen Diphu Town Committee pen truck ahum tin hithiarlo hormukewan a truck along I hum pen pharoisi lake Diphu Town Committee si rung dun bomlo. Lapen lapu Greater Diphu Bazar Committee apenta truck ahum tin sika pharohini tangka rung dunlo. Lake truck a driver arideng pen receive a cheta dolo lang iktha. Anparta kopia potsi Diphu ahithi kulat ka chubi ahem phuatum ajat akisungle dosita Diphu Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Diphu Town Committee atumalong an damde mate pachini damde si Greater Diphu Bazar Committee along damrong titipu lasi arju iktha. News report Karbi Anglong News Channel. রিটেল করে আমার আনি দিয়ে আমি বেশি থাকি होलसेलर है होलसेलर तो डायरेक्ट तो हमको नहीं जाता है, हमको रंगने आन के हमको देता है, हमको देता है। कितना करके लेते हैं आप हाँ कितना करके लेते हैं ये सब का तो कोई रेट फिक्स नहीं है। अभी जो रेट है अभी 200 रुपये प्लेट भेज रहा है, लेकिन अगला गाड़ी जब आएगा बाजार बहुत तेजी है, 200 का ऊपर भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। कभी 90 आता है, 80 आता है, कभी 200 आता है, 210 होता है, कोई रेट फिक्स नहीं होता है। रेट बाजार में वहाँ जैसा तेजी होगा यहाँ में तेजी होगा, वहाँ में डाउन होगा तो यहाँ में भी डाउन होगा, कम बेसी होते रहता है अप डाउन होते रहता है। अब पाइकारी में कार्टून में कितना देता है? पाइकारी में तो ये हफ्ता में आपको 1300 का आसपास था, 1300 का आसपास था। 200 रुपये प्लेट बिकी से 1400 बिकी होता है। अभी जो आएगा माल 1400 का आसपास होगा, बाजार में तेजी है, माल भी नहीं है, माल भी शॉर्टेज है जगह में, अभी रेट भी तेजी है, तो आएगा तो 1400 का आसपास होगा। 1400 का आसपास होगा तो 210 तक जाएगा। बाजार अभी थोड़ा सब जगह में तेजी है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे कितना बाजार को कितना टैक्स देना पड़ता है बाजार कमेटी का देखिए हम लोग का तो रेंट तो है, टाउन कमेटी का जो है सरकारी टैक्स है, लेकिन हम लोग जो माल ले आता है बाजार में उसका मासूल देने पड़ता है साल में 50,000 से करीब 200 रुपया डेली। साल में 200 रुपया डेली होने से आपको 200 रुपये का डेली है डेली 200 रुपया देने पड़ता है। वो रेंट छोड़ के, सरकारी रेंट छोड़ के माल ले आने का 200 रुपया से साल में कितना हो गया? दूसरे लोग देते कैसे बाजार तो नहीं टाल सकते वो जो मासूल रहा मसला लोग 200 रुपया से साल में कितना होता है? 72,000। संडे नहीं खुलता है उसका 10-12 हज़ार छोड़ दीजिए, 50,000 का ऊपर साल में रखता है। हाँ दूसरा कोई टैक्स है टाउन कमेटी से ऐसा टाउन कमेटी टैक्स तो सरकारी रेंट है। बाजार कमेटी से बाजार कमेटी 100 रुपया लेता है, वो उतना फर्क नहीं है। डेली नहीं डेली नहीं हो महीना महीना में दूसरा कुछ टैक्स देना पड़ता है नहीं दूसरा कोई टैक्स नहीं। Tata Mobile hum ke phlaktang atheng pi keneblong. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhasir kep Amreng constituency arlo Dayamukalong Khiruni Southern Range Forest ing namrai komsai khetum Tata Mobile hum ke phlaktang atheng pi keneblong. Chitia chiklo ni phai inkoira isier ni narlo chitim por phai hini malom Khiruni Southern Forest Range ing namrai komsai khetum Kang hu atheng pi wan bom pu bir talong si Dayamuk along Tata Mobile ihum kang hu atheng pi nebdun long check lo pusi ete Ranger kolom singpen ning Japon. Keneb long check agari registration number AS02BC1097 Lapen theng pi phai kadokawe 70-75 kb doji. Lapen hithiador suri trokner kep andam ji pusi ning Japon. Athengpi se haru lapen gomari lapen bangso athengpi dimahasau pen langka ansi ponji pusi ning Japon lapen non Southern Range Forest atum investigate bom lang pusi phirang ke athengno ning Japon Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel long jo
Nili tum staff tum ku patrolling duty claim boy hot lo amasi do yang den long thek lok lo khang check lo lasen thang det pen aphi alu hai arju lo do ma ka ga sai do ma ave ma la arju det pen ya ta long le ma si nili phana kong contact lo jo sar son pulo lasen nili bang ya ta ka ba survey lo ve pulote lasen ke lu nang ne compromise nang ne lasen pia lam nong ke lasi long de lo pot non ke net lo pot lasi wan dan non pusi amasi dar range headquarter pa panik de le nili bang ke Konat pensil so thing pigi man punal tu. Nila tum berta ke long teng pen ke lake di ma so pen si ke bang pusi berta ke long ek na si dan ili ka biang long si ta kali si berta ke long ho pen yang si bang pu wai phit si tame alu hai ke nang sot ma tin hok pen le bang non la si la so lu hai arju pen hang pen hang produce ta tek teng peklang adek the ayat ta ve ma si la si compromise and if pusi thing pe hin long bang ke la si ma si wan da thing yang on polo la si ma range headquarter on so wan te la si Meeting pi lo. Atheng pi bang ke hang haru ke ponji be kona lo ke ponji bu bang la tumta destination ke nang je than the atheng pia hem for men atheng pe hem for men hai ta hai ta information long le lang just khali agari nep check lo akagos first la lo mati mainly ke hai hang lo lang lo ayat ave lo masi wanted lo la si mo majok sitame hem pu sitame adalang jium ri pu si mohla so si arjudun po ko mama na pe se ban ma ko pia the se ban ma nali tuma custody long non mat kate war bang do ma ate war bang ni to ko di long ke pamo ke ve ke tum driver do malo din driver hai ta we la si tum khang non pen ma si thek long mai ka phe ma tu hi la han ben mat ka la Apela so thing pi market price kon bag dei. la ke market price ni ta exactly ke chini ke ni an idea bang ave la pi market price la hai bang ke di kasi nilita newly appointed lang jadi nunggu lila la si bat nili ke dutiful pi long bai compromise nang ne yatta ke pi pen la sikai si ni bet bai ke plan ye kam ta li pusi lo teng pen arjulo hang lo yatta velo la se ma wandan non polo si wandan la nang li bang ke ladak arpu nang li designation bang nili designation dak attached ranger nang li men bang ke nili men kolom singing ti Tirika mamai ke seng patir pipon karbi jutang asong nilip hawar amai. Lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo Mirabhiti community hall along ingdeng thong ke praisi hawar karbi riso nimso rong ajay 2023 abaha aphan Tirika mamai ke seng pon. Lason si ada por Pfizer ke pen mai ingni pon. Labang so amai along Jackson milik pensi mai chepahem phu pon lo. Adun thu Suresh tiso ahin pensi mai chepahem phu pon lo. Adun thu mai along kachetong aluhi pachini pon Jackson milik ahin pensi pachini pon lo. Mai ke pha alam the Dilip Kro rap chun bang ahin pensi mai ke pha alam the than pachini pon. Lason si pinini phai ingkoi rai si chitia chiklo ningkan surihini ra ingkoi ra gethom arni aningkan wang ason thak thak si pining le thot setame nilip jutang hawar amai sengpon tanglo. Mai along kachetong dun prekjam a hawar tin pen kewang ke thekiding jutang aphan kaching honatum mai along chetong dun pen RDP dun rintilo. Lason si GB SDB atumta pini mai along chetong dun pen mai RDP dun rintilo. Man peng pen methang nilip ahawar MSC povitra rong pisitame mai along chetong dun pen akenang anason BD sore pidunlo. Arlo kapachini ponahut methang karbi apoho man peng pen pachini pon rintilo. Lason si pini jet KYF tirikam amai ke sengpon along lapen labang so amai along arpu hei hui sitame ke claim ke dam chia phan arpu hei hui che bak pon rintilo. Labang so amai ese ka phan pura number 1 mai phura ke povitra rong pi nilip MSC lapen lokhi ingti sarhai timung. Number 2 kongchun bang bokoram rong phar madhui tokbi. Number 3 saihem chunbang babu ingti. Number 4 dihin rimbang Moses Teron. Number 5 Pendel in church Obet Terang. Sound and light in church Rilip Sontimung. Number 6 fooding in church Mai Son Tiso Lason si tirikam amai ke sengpon along prekjam ingdeng thong ke praisi hawar karbiri so nimso rong aje ke sengpon along arpu che bakpon rintilo. Tirikam amai ke sengpon along ing samjin pen mai chekak pon. Koila mati pen Moses milik Karbi Anglong News Channel.
Deng hongke berasi hawar kar birusun isu rong aje ke paman ponje pan diri kamamai seng pontang lo adim lake Merabiti High School patko klam panjan hiri pen cihoy lok hawar along lo so hawar along kedam tang suri ni rakren rakep hitabe kicak pontang adim lo kedam tang hitabe mesen metpensi ke pacun pon adim lo nasi peneng le thos sambe pini diri kamamai ke seng ke ningarong pon perfect ateke Kyongdung armu cetong kono laparta tum kecingkon emisi kai kurang bisa menang cetong lo angli penangan na bidi sore laparta penangan alam te hai hui paklang tekang lo lapen angli panamasi tiri kamamai pu same pekon lo laparta kong chunbang lake itu marong asar lo bokoram rong har angli pansi pekon lo si breakjam sancho mamai hui same ke pekon tang lo la si la bang so ke pon teng ben metang adeng hai hui chepachun pon klem pon bobusi hawaramai pen sme ning the pon perfect lo pen pini niltum la hawaramai pen bang keram tang pan mang pachetong pon ateke terang krit proxy do la bang so terang krit proxy tabe peneng asengkan tabe chetong pon aje pan niltum kacing wai pon mate ning the pon do la pen so teng niltum chetong wai pon body pon do Nikah salam tu. Pria ciklu nipai ingko raisi pen ingko rapli surira ingko tamu te peninga singkan ana parman lo ateke pate pek no dak lo pima atiria mai pen karbitang song pen ngaping karateng si dodak nilip jutang awara mai pen bangke langsung teng bangsi patir dun pobusi pini tirika mai steme sengpon lo La project pening la bang somai pipi lo sar la project pening aku akimi cepati dunji bangga. Muneng suri ni rangko rapli asengkan ateke karbi jutang song sertalin ke paman ponji asengkan lo lasi sertalin kita lon along kopi mga cepati ponji peneng hawaramai sedame along sedame hawaramai Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu